Опа! Ассалаумалейкум, урматтуу достор. Адилетке келип калдык туугандар. Адилеттин аттарын тартабыз. Адилет, ассалаумалейкум. Алейкум. Сен өнөрүң өтө күчтүү байба. Өнөр күчтүү ака. Иш болтабы? Иш болот. Өзүң тынчсың ба? Окуулар кандай? Болтат. Окуп атасыңбы? Канчанчы курстуң, Адилет? 2. 2. Экинчи диплом окуп. Спорт менен да машык эткенсиң, а? Салташканыңа карагандачы. Кандай нелерди чыгарабыз эле? Не жаңылыктарың бар? Жаңылык ака, тез жүрөбүз. Жүрөсүңбү? Окуу менен болуп атам чыгара албайатты. Окуу менен болуп атасың, а? Бүттү ака. Кудай кааласа биягына. Кудай кааласа сени токтотпой чыгарабыз я. Аттын алдыларын чыгарасыңбы? Кудай кааласа. Кудай кааласа. Не деген аттар чыгат, Адилет? Бүгүн бул белгилүү эле ат, Карахан деген ат. Карахан. Чыгарам ат иште. Аха. Мен алдым ака. Муну алып şu атты өзүм чыгарып сатайын деп. Булагы, үйүрү бар ака. Өзүң Бешке чабылып жүргөн. өзүң көрүп жүргөнсүң. Өзүм 1-2 жол көргөмдө анан көбүнчө акелерим айткан да. Булак зор укам деп. Ооба. Мен улак сурайын да улак шакаларынан. Кандай алсам болобу деп ба? Өзүм билет, улак чаба албайм ака. Ооба. Бирок атты жакшы эле чабасың бирок, а? Ат жакшы жыгылбай каптын а. Жыгылбай калсың. Секирпинип калыпсың да. Бул ат ака жаш 7 жаш экен. 7 жаш. Асыга канча болуп калат? 4 асы болуп калат экен. 4 асы. Анан bunun ulağı aka sapsem garantiya berip koyuştu da. Garanti берип коюшту. Berip koyuştu. Олордун катарына кошулуп сен деле гарантия берип атасың? 5 berебиz дейм garantiya. Алар берип аткандай, да? Eşli garantiyası jarabı sap kele ödetip attabıratına. Al koyarız. Ал жактан кыйынчылык болушу мүмкүн эмес. Kıyınçılık boyu aka. Бул аттын бою канча? Bu attın boyu aka ölçülüktünde. Примерно сен көз ченемиң менен Примерно 1.60'dan büyük yok. 60'dan büyük ha? 1.60'dan büyük. 1.65 falan okşayt aka. 65. Карахан. Karahan. Жана бул чуркаштары жакшы ба Адилет? 100. 100бү? Ушул жерден кичине чабып койсок болобу? Болот. Болот, Суğan, suğutu da. Суутунда турат. Zor. Bayağı at semiz çabılsın degenler boyut da aka. Hiç nerse çabılır. Күчүндө турган карахан экен да? Turgan Karahan. Мына кепкадан бери чыгып калып атат. Kepka var ya musketi bir açkan. Ден соолугу, туяктары тазабы? Tuyaktар taza aka. Таптаза. Taptaza. Ал жагына жооп. Olacağına jol var. Şu astın boş ayığı jol aka. Ayığı alıp biniş gerek oldu. Айыбы жем бериш керек деген а? Beş gerek. Жем. Жемди жакшы жейби? Şimdi ceyt aka. Hap gider. Алып келет. Мына достор. Карахан. Үйүргө кандай үйүргө? Yürü var dedi de garantiya жүргөн dedi. Үйүргө жүргөн бекен а? Жүргөн dedi. Мына достор, карахандын чапкандарын мына көрүп турасыздар. Ойнота бер. Kasıvaçta vuruyoruz keçke. Адилет, bunun баасын канча деп атасыңар? Кім? Bu somu 300 bin de koydum aka. Бирок азыр доллар жаман ойноп атат, а? Dollar oynadı. Ben dollar göz koymam aka. Сом менен деп коесуң, а дайыма? 300 bin somla koydum. Мына туугандар, 300 000 сом карахан. Анда доллар менен азыркы ушул тапта болуп жаткан курсту мен коюп коет экем. 300 000 сомго бааланды, 4 асы 7 жаш. Бир алып кетчи. Алды артын бир көрсөтүп коеюн. Туяктары таза, а? Tuyaklar taza. Такага жоош. Kakağa çoğuş aka. Mınal üstüdögü çaç öskön bala, gücümpiyadoy bolgon bala bilençka. Bulan bulak çoğap жүргөн. Bilençka. Tanıyt. Таныйт, а? Мына достор, Хажакбар да жакшы чабат өзү. Анда кийинки атын алып келбейлиби, Адилет? Болду. Кийинки атты көрөлү. Болду. Бир поворотторун көрсөтүп койчу. Поворотторун көрсөтпөй, бул aka таярат да. Бул мындай жаңыдан чыккан улакчы балдар бар мына, полбон балдар. Ошолор улак чыгыла турган ата. Кудай кааласа. Кудай кааласа улак чыгып кетет. Эми 300 000 дедиң, жакшы эле кемитесиң, Адилет, а сен? Кетебиз aka. 300 миңде сатып берсек онда болуп кетпейбиз. Сапсын болуп кетет элең да. Кетет элек онда. Беребиз. Башка жактарга киргизип бериш кандай болуп атат? Болтат. Уже тааныштарды ашырып койсоң керек. Таныштар ашкан, оп, есть. Опыт есть. Зака любой жака. Болду. Я коконго чак. Кокон. Болду. Мына достор, биз экинчи атты тааныштырууну баштадык. Машалла, учат ака. Бунун да неме дейм да? Тез дейм да? Битими башка, битими. Битими деген не эле?
Қазақ туғандар шынтып қояды. Атын bitirmeye başladı, үйреніп алдым. Кәмеден bitirmeye başladı алған. Söz жағып тұрды, а? Сөз жақты сағып. Эми бул бүтүн башка бул аттын кайманаты кандай? Бұл аттың қайманат қой элек мінәка. Ушул жерден нахады койчу. Қадына ойдан шығарып қойып қойым мәка. А. Максимустап гладиаторларын аттарын қойып қойдым мәка. Максимус деп койдуң. Қойдым мәка. Қайтыс жоқ. Дұрыс көрдік. Артка кайтпайсың. Қайтпа, ба мультфильмдегі Максимус деген аттылар ғой. Ошоны қойдым мәка. Түшүндүк. Зор екен да. Мына достор. Бул аттын эми өнөрүн айтем, Адилет. Бұл өнері улағы 100. Булагы 100. 100 үйірі бар деді. Улағынан көріп жүрішкен адамдар айтты әкелер. Енді өзім улақта көрген емеспін. Бунун пародасы Будион аралаш эмес бу? Данчакта болдым әке. Данчакта болду. Данчакта иште. Фигурасы ошо чатышы барбы дейм да. Мына арт жагын караңыздар. Данчак. Ончак дешти. Мына. Данчак. Ушундай. Арттары. Туяктары жакшыбы? Туяктар таза экен әке. Өзім текшеріп көріп алдым. Карахан менен бою бирдей дейм да. Қараханның сәл биігірек болса керек. Карахан бийигирээк ба? Кішкене ташырақ. Данчак. Бунун жашы кандай? Бұның жасы 5 жаш болды әке. 5 жаш. Қанша болады? Эки асы болуп калат экен да. Асы болды. Улак көргөн. Улағы бар да отам әке. Улагы бар да. Таамай. Тама. Үстү толобу? Толот. Дин. Дин, а? Минген адам қорқпайды әке. Манча ооп кетпейт. Я, дәділ. Алды артыга кетип калбайт. Кетпейді әке. Құрсақ кәтті. Курсак чоң экен, а? Жүгі толы. Bir жерде тұрады еге. Токтотуш бир. Эми көкүрөктөрүн үстөйм. Омуросу. Аттын омуросу, туяктардын тазалыгы, абагы. Ulan suğuğana da ki semiz çapayla suğutup tuğana çapırtağız. Bir özün minip көрбөйсүң ба? Секирип минип койчу. Кел, мына кепканы бер. Секирип минип бир нары бери бастырып койчу. Ya bismillah. Охо. Мына достор, Адилеттин меңгизери дагы эми бул аттын баасын айттырабыз. Молодец. Азамат. At şuncalık tezleyse ki. He, Çıkıp la üzerine çıkan yetişmeye kaldı. Çıkan böyle. шамал, а? Ama yana korkmayı çoğalsın da üstü tolamla. Болду. Бери кайтамы. Баасын айтасыңбы? Ha? Баасы Boğası aka 320 bin 320 000 сом. Körermandan nasıl bir dengilmen koyayım yürüyorum kalın. Мана бир эгинчи тыйын таштайынбы? Biz aka jet kalın kıyla. Дагы бир. Болду. 320 000 сомго бааланды. At tez aka. Тез экен. Ulaşım ya sonlar denize düşen falan ne gördünüz. Анча-мынча балбондарга бап экен да болот. Hayvanlar Allah kasa uçak yürütüyor ne? Болду. Элге бир кабыл тилек. O dilek ardınızga densoluk kalayın. Tuğanlar, Müslümanlı tuğanlar. Үйіңіздерге тыныштық қалайын. Әр дайым бар болыңыздар. Жақсы комментарийлерден жазысыңыздар. Жадыргыла деген. Мен жоқ болып кетіп сағынып қалсаңыздар керек. Хейтерлерге ama делли салам әке. Ишиге ийгилик. Адилет Палван. Тынч бол.